Toyota Highlander Platinum комплектация. Көріңіздер, 4 ВД, жаңа мотор, 2.4 турбина. Так, шоурумда машина. Задний фаркоптор бар екен, диодный стоп, задний партроник, полный комплектация дискалары. Машина 7 орынды. Так, мына ушул алдыңкы эшиги замена от, ручкага дайбыз, датчик БСМ, электропакет, электропривод, коричневый кожаный салон. Airbag'тары чыгып кеткен, airbag'тарын восстановить этебиз. Камера 360 проекциясы бар. Беспроводная зарядка, темный потолок, панорама. Электротабло, стикер боюнча 2022, 12 ай, документте 2023. Carfax'ын текшерип көрөсүздөр. Так, машина аукциондо эмес, шоурумда, ошон үчүн мына иштери тазаланбай чаң болуп жатат экен. Лобовой стекло алмашат. Крыло коебуз. Бул жагына бир фара, комплект бампер коюлат. Лонжерондорго тийген эмес. Так, капотто өзүн жасасак да болот, алмаштырып койгондо жакшы болот. Оң жак фарасы бүтүн экен. Бул жактарында вложение жок. Toyota Highlander 2023.